Ang pulong sa Dios buhi og nagalihok nga gamhanan. Labi pang mahait sa espada nga duhay sulab ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalagong espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan ug motugad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong, aron ang tao sa Dios mamahingpit, masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest that he will send forth laborers into his harvest. And God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap, if we faint not. My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. For length of days and years of life and peace they will add to you. How happy are those who hear the word of God and obey it. But be doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves. Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. And the gospel must first be preached to all the nations. Amos 8:11 says, Behold, the days come, saith the Lord God, that I will send a famine in the land, not a famine of bread, nor a thirst for water, but hearing the words of the Lord. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to every one that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Preach the word, be ready in season and out of season. Reprove, rebuke, exhort with great patience and instruction. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but wanting to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desires, and will turn away their ears from the truth, and will turn aside to myths. Now we live in a day where biblical truth is considered hate speech, even among those who profess Christ. It is loving to tell the truth, no matter how much it may hurt the hearers. Now, before anything else, before we begin our Bible study on YouTube and Facebook under the Vic Balbido Evangelistic Ministry, if you are a believer in the Lord Jesus Christ, be sure you have named your sins privately to God the Father. 1 John 1:9 says, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Humani mo buhata ka na ikaw maanaan ay pagkikambitan sa Diyos, mapunan ka sa Espiritu Santo, o andam ka na sa pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Diyos. Hinoon, if you have never personally believed in the Lord Jesus Christ as your Savior, ang isyu nga imong giatubang dili ang pagkumpisal sa imong mga sala, kundi faith alone in Christ alone. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Acts 16:31. Therefore, let us pray in silence. Magampo kita. Heavenly Father, please use me as your instrument to touch others' lives. Help me not to be concerned about
what title I hold, but instead that my life might show others your grace. Heavenly Father, it is so stunning and amazing, the moment by moment, minute by minute, hour by hour, day by day, year by year, you stand by our side. You never leave us. You never change. Your faithfulness never wanes. Your love for us is always constant. We thank you, Father, that your grace is sufficient for all that we do and for all that we are. We also appreciate the fact that we have an eternal security in you that cannot be shaken regardless of the circumstances, regardless of politics, regardless of the status of our nation, regardless of the simple circumstances of our lives. We pray that the doctrine might be real to us, that our minds might be open to what we are going to study today. We ask all this in Christ's name. Amen. Well, we are here once again sa atong panag-uban sa pagtuon sa pulong sa Dios, ubos sa atong ministry. We are here once again. We are alert with a clear mind. We are alive. We're still breathing. This is all because of God's mercy, love, courtesy, and grace. Gracia kining tanan. We don't deserve it. We don't earn it, nor work for it. Niining adlaw, atong ipadayon ang atong gibiyaan nga paghisgot bahin sa uluhan nga atong gipunting karon nga mao ang hypostatic union of the Lord Jesus Christ. Okay, padayon kita nining atong paghisgot niini. Ato na ang kainumduman nga si Ginoong Jesucristo possessed two natures, the nature of God and the nature of man. He was 100% man, 100% God. Now, it was our Lord's humanity, ang iyang pagkatao, nga mao'y pasan sa atong mga sala, that carried our sins. Sa iyang hypostatic union, kay mao man kini ang atong word nga gigamit sa pag-describe ni ining two natures ni Ginoong Jesucristo. In his hypostatic union, he used every human resources, mga doktrina sa Biblia. At iyang gigamit kini ang tanan nga mga tinubdan o busa siya nagatubo. Ingon nga, sama ka nato nga nagatubo pinagi sa pagtuon sa pulong sa Dios. Diya sa Lucas 2:52 nagasulti diha. And Jesus kept increasing in wisdom and stature and in favor with God and men. So nagatubo siya. Ingon nga, as like us, natong mga sakop sa kaliwatan sa tao, siya kay 100% man man siya, mao kana nga miagi siya niini. Now, sa iyang pagkamanluwas, okay, in his being the Savior of the world, niya ay prinsipyo nga angay natong tutukan. The Lord Jesus Christ had to become humanity to be the Savior. Mo nagikin nahanglan niya nga magpakatao aron siya mahimong manluluwas. Only the humanity of the Lord Jesus Christ could bear our sins in order to be the mediator. Siya ang tigpataliwala. 1 Peter 2:24. Now, to be the mediator, he had to be equal to both God and man, right? As God, the Lord Jesus Christ was infinitely superior. Now, our Lord Jesus Christ's virgin birth, nahibawan na tanyana, nga natao siya pinagi sa birhin nga pagkahimugso, virgin birth. The
old sin nature is not part of the soul, by the way, but in the cell structure of our human body. Okay? Balik ko na ko. The old sin nature, ang kinaiyang makasasala, dili ni bahin sa atong kalag, kundili naa sa cell structure sa atong lawas, ingon nga tao. Now, on the material side, by the way, sa atong lawas, okay? Atong tutukan kini nga atong lawas, ingon nga mga tao, binuhat nga sakop sa kaliwatan sa tao. Now, diha sa Roma 7:18, nagasulti diha ang pulong sa Dios. In my body dwelleth no good thing. Walay maayong butang nga imong makita diha sa atong lawas. In my body dwelleth no good thing. Pansa bahin ni Ginoong Kristo, ingon nga tao, He was a perfect man. 100% perfect man. Hingpit nga tao. Just as He was a perfect God. 100% po. 100%. Okay, balikon ko. The Lord Jesus Christ was a perfect God, 100%, and 100% perfect man in one person, sa usa ka tao, si Ginoong Jesucristo. His deity, ang iyang pagka-Diyos, His glory was veiled, gitabunan, by His humanity. Okay? So, ang iyang pagka-Diyos ba? Gitabunan, veiled. That's why it said there in the Bible, His being God, His glory was being veiled, gitabunan, sa iyang pagkatao. And you know what? Naipangutana, when did Christ's ultimate glorification happen? Ganun sa aman. Ang iyang ultimate glorification, ganun sa mahitabo. Ang tubag, atol sa iyang pagkabanhaw siyang lawas during His bodily resurrection. Now, Christ, through His own free will, did not use His relative attributes as deity to benefit Himself or to provide for Himself or to glorify Himself. Wala. What He did, unsay ang gihimo, was to fulfill pagtuman sa kabubuton sa iyang amahan o ang tuyo sa iyang kinabuhi, the purpose for His life. Karon, God has a perfect will and purpose and plan for our life. Unsaon man ato makita gini by utilizing the personal sense of destiny. Now, hinumdum ka sa personal sense of destiny o sa kini sa mga unsa 10 problem-solving devices. Okay? Ato kining gituki sa miagi o kini maugmad lamang sa atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. The personal sense of destiny. Ang atong pagkasayod na sa atong kinaugalingon natong pagkasayod sa ato ng dadangatan. I think that is how we can translate sa ngadtos Binisaya natong sinultihan. So today, God has a perfect will and purpose and a plan for our life. Okay? Now, atong pangutanon itong kaugalingon, what is our priority in life? Isig pangutan ay ta, ingon nga mga magtotoo. Unsa man gyud ang pasiuna sa akong kinabuhi? Kay matang usa ka nato ra ba naatay mga pasiuna? Each individual person, labi na ka natong mga magtotoo, each and every believer has his own priority in life. Na yun. Tingali ang imong asawa, o imong bana, o imong mga anak, o ang imong kabtangan, properties, o ang imong trabaho. Now, these are examples of
making it as your priority. Now, you see, our present life, di man nato kini ha, kining atong kinabuhi karon dinis yuta, is what Solomon said. The King Solomon said, vanity of vanities. So, ang pangutana, what do you do in your life? Giunsa nimo paggamit ang imong kinabuhi. Kaya ang tinuod gyud ang mando sa Dios, make use of that life by prioritizing God's word. So you will know God's purpose and plan for your life. That's how to make that life not wasted. Okay? Mao ka na ang paagi to make that life not wasted. Dili kay imong usikan ka na. Our Lord Jesus Christ depended, nagasalig o nagasalig o nagaagad lamang siya sa gahom sa iyang langit nung amahan o sa Diyos ng Espiritu Santo. But he did not use his being God while on his flesh sa iyang lawas nun nga pagkatao. However, there were times that he used his deity to it when he performed miracles, being the creator. Mao kanang higayon na nga iyang gigamit katong iyang pagka-Diyos. Now, kung maghisgot kanita o God of Israel, ang buti pasabot niya na ang iyang pagka-Diyos ni Ginoong Jesucristo. Kung ingon kita nga hari sa Israel, King of Israel, kini nagpasabot sa pagkatao ni Ginoong Jesucristo, Christ humanity. Now, talking again about glorification, kitang mga magtotoo will likewise be glorified with a glorified body during the when? Kanusa? Unsa man? Kanusa man kini mahitabo? Well, during the resurrection of all believers. Atol sa pagkabanhaw na sa tanang mga magtotoo. Unsa maning higayuna? Unsa maning hitaboa? During the rapture of the church. Ang lain kungan sa rapture of the church is resurrection of the church. Pagkabanhaw sa simbahan. Now, okay. Sa laing bahin, mo tukbil po tagamay mitungod sa doctrine of kenosis. Our Lord Jesus Christ emptied himself. Iyang gihawas. Iyang habas. Ingnon ta, okay, gihawas niya in the independent use of the attributes of his deity. When it comes to our spiritual life as believers, we have all the spiritual assets to use. Do not tanin God's 10 problem-solving devices. Inumdum ka pa ba nini? Okay. 10 problem-solving devices sa Diyos. Iya kining gisangkap alang kanatong mga magtotoo nga ipagamit ni sa Diyos alang sa atong pagsulbad sa mga suliran. Bahin manggod ni sa doktrina, gikan kini sa mga pagtulunan sa balaang kasulatan, o kinutlo kini, o ingnon ta byproduct na kini sa makuy-kuy nga tuon, makuti nga pagtuon sa Biblia. Ug mao kini unsa miting babaw kini nga 10 problem solving devices nga gimugna sa Dios alang kanatong mga magtotoo. Now, si Ginoong Jesucristo sa iyang pagkatao in his humanity, migamit sa mga gikinahanglang mga ingnunta requirements that his Heavenly Father provided him for him to be able to fulfill and be successful. Magmalampuson siya sa iyang paggamit ni atong gisgutan nga great power experiment. Samtang dinhi pa siya sa yuta.
Okay? So, dili angay na itong kalimtan nga si Ginoong Jesucristo, dunay duha ka mga kinaiya. Two natures, divine and human. Di na yun na ito kalimtan, okay? He was 100% God and at the same time 100% man in one person. Sa usa, katao, kapersona. And he will be in that state forever. Hangtod na kini sa hangtod. Also, let's remember nga si Ginoong Jesucristo came to earth to save mankind, pagluwas sa katawhan by dying at the cross. Unsa imong tawag niya na? Grasya. Right? Unsa tong grasya? Buhat sa Dios, lihok sa Dios, alang sa tao. Kining atong gipahimuslan nga mga pagtulunan, doktrina gikan sa Biblia, grasya nga gisangkap sa Dios alang kanato. Aron ato kining makatunan, ato kining tuuhan, ato kining hangpon, ato kining gamiton sa atong kinabuhi aron kita madinaugon sa atong espirituhanong pagkinabuhi. Okay, balik kita niya atong isgutan. What our Lord Jesus Christ did to save mankind are the following. Mao ni ang gibuhat. Maminaw. Ang una nini, to reconcile. Unsay reconcile sa Binisaya? Pagpasig-ulit. So, this is the doctrine of reconciliation. Ikaduha, to propitiate. Ang propitiate is ingunta pagtakbaw. Justification kini. Mao kini ang doctrine of justification. Pagtakbaw. Ang ikatulo, to redeem. Sabi ni Saya, pagtubos. So this is the doctrine of redemption. Mao ni ka tulo ka mga major accomplishments of our Lord Jesus Christ sa iyang substitutionary death, spiritual death dito sa cross. Mao kini ang gibuhat to save mankind. Now, di ba itong gilakbitan kining may tungod sa duruha ka kadaugan nga kabot sa matag magtotoo? Two victories that every believer must win. Ang una niini gitawag og strategic. Now, kining strategic victory is through the Lord Jesus Christ's victory on the cross. Sa iyang pagkamalampuson, sa iyang pagtuman sa kabuton sa iyang amahan. Mao kini gitawag og strategic victory. Ang ikaduha nga victory, klase nga victory is tactical. Now, unsa maning tactical victory? Kini makabot ug maangkon sa magtotoo through his victory sa phase 2 sa plano sa Dios. Nainomdom ka ba sa 3 phases sa plano sa Dios? Una, salvation. Ikaduha, believer in time. Phase 2 na. Phase 3, believer in eternity. So, balikon ko, 3 phases of the plan of God. Phase 1, kaluwasan, salvation. Phase 2, believer in time. Karon, samtang buhi pa kita dinhi sa yuta. O ini kamatay na to sa lawas, kuhaon na to sa Dios, wanto kita sa eternidad. This is believer in eternity. So mao kining tuto ka mga phases sa kaluwasan nga gitanyag sa Dios alang kanato, alang sa tao. Now, kadtong Mateo 4:1 ngadto sa 10. Kini nagpadayag o nagpahayag sa evidence testing ni Ginoong Jesucristo. Iyang gipakita kini, iyang padayag kining pag-atubang niya sa evidence testing. Now, the Lord Jesus Christ quoted Matthew 4:4 cross-reference with Deuteronomy chapter 8 verse 3.
Man does not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Mao kanang iyang quote diha. Og ang Lucas 2:52 di na angay natong kalimtan kini. Luke 2:52, our Lord grew in stature and wisdom and in favor with God and man. Now, kita mga magtotoo, by the way, are admonished and mandated to avail of God's logistical grace so we can grow up spiritually. Kini bang mga logistical grace, unsa man tong logistical grace nga pagsangkap sa Dios kanato? Well, apil na mga pagkaon, bisti, unsa pa? Imong mga hinigugma, imong trabaho, imong sakyanan, all these are part of logistical grace. The purpose of which is that you can use them, avail of them and use them in your pursuit to reach spiritual maturity. So you can grow up spiritually. Inomdom ka sa totoo ka ang 3 levels of spiritual maturity. I mean spiritual growth. Ang una nining ang mao ang baby believer. So paimnon gyud ang bata og gatas dili pagkaong magahi. Gawa pa man siya ngipon. That is analogous to studying the basic doctrine. Unya ikaduhang ang sa imong pagpadayon, pagtuon sa pulong sa Dios, ikaw makakabot sa adolescent level. Okay? And then, padayon kagyapon hangtod makaabot ka na sa ikato nga ang o level nga mao na ang spiritual maturity. So, mao ni king totoo ka level of spiritual growth. Baby believer, adolescent believer, maturity or spiritually mature believer. Now, niya ay prinsipyo. I want you to write this down kung buot ka. Kaya importante kini kayo. The principle states, the more doctrine we learn, the more capacity we earn, the more capacity for life, for love, for blessings. Sa binisaya, kung daghan ka nagdoktrina nga nakatunan, doon na napugkay dugang katakos nga imong maangkon, dugang katakos sa pagkinabuhi, dugang katakos sa paghigugma o pagdawat sa mga panalangin. Mao ni prinsipyo. So the more doctrine we learn, the more capacity we earn. The more capacity for life, for love, for blessings. Now, diya sa John 17:5, ang pulong sa Diyos nagaingon, and now, O Father, glorify Thou me with Thine own self, with the glory which I had with Thee before the world was. Mao kini ang pag-ampo ni Ginoong Jesucristo ngadto sa Dios nga Amahan. Mao kini iyang gilitok ngadto sa iyang langitong Amahan. Now, in Isaiah 11:1, ako lang i-quote diha, and there shall come forth a rod out of the stem of Jesse, and a branch shall grow out of his roots. And in verse 2 it says, and the Spirit of the Lord shall rest upon him, the Spirit of wisdom. Balik na punta sa Luke 2:52, our Lord Jesus Christ grew in stature and wisdom. Now Hebrews 10:5 also says, wherefore, when he cometh into the world, he saith, sacrifice and suffering. Verse 6, in burnt offerings and sacrifices for sin, thou hast had no pleasure. Now, unsa man ang nakapahimong possible? What made our salvation possible? Was it
Christ physical death or spiritual death? Ako kang pangutanon niya na. Unsa man ang nakapahimo o enabled our salvation possible. What made salvation possible kanato was our Lord's physical death or spiritual death. Of course, it was our Lord's spiritual death. Ayang pagkamatay spiritual. Now, unsay pasabot sa spiritual death? Pagkahimulag, hingpit nga paghimulag sa tao, gikan sa Dios. Total separation from God. Mao kanibut pasabot sa spiritual death. Okay? So, ang spiritual death, mao bitaw gibiyaan si Ginoong Kristo sa Dios nga mahan sa Dios Espiritu Santo, kaduha siya mo sangpit. Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Gibiyaan na siya sa duha niya kakauban sa Godhead tungod kay napuno na siya sa atong mga sala. Mo to nakasyagit siya niya to. Nakatuwaw gid siya nganong gibiyaan mo ako kay puno na siya sa atong mga sala. So namatay siya spiritually, nahimulang siya sa Diyos Espiritu Santo o Diyos nga Amahan. So mao kadto made our salvation possible. Dili ang iyang kamatayong physical, but His spiritual death. Now, our Lord Jesus Christ is the only Savior because He only is the one who fulfilled the 4 requirements to be the Savior. Di man to kini. We should never forget this. Mao kini ang 4 requirements to be the Savior of the world. Number 1, walay Adam's original sin. Ikaduha, walay old sin nature, kinaiyang makasasala. Ikatulo, way nabuhat nga bisag usa ka sala. No personal sin. Ug ang ikaupat, had perfect righteousness. Akong balikon, mao kini ang mga panginahanglan o requirements sa usa nga mahimong manluluwas to be the Savior. Ang una nini, no Adam's original sin, AOS. Number 2, no old sin nature. Number 3, no personal sin. Number 4, he must possess a perfect righteousness. Mao kining upat. Now, naamanggoy ubang mga pundok nga mo claim sila nga ilang founder baron ang nagatukod sa ilang pundok manluluwas. So, pangutan na sila. Nakatuman ba sila nining upat ka mga requirements? Aron mahimo silang manluluwas? You see? So, si Ginoong Jesucristo ra gyud mo'y kalifikado. He was the only one who fulfilled the 4 requirements to be the Savior. Now, ang Hebrews 10, verse 5, nagasulti, wherefore, when he cometh into the world, he saith, sacrifice and offering thou wouldest not, but a body hast thou prepared me, etc. Di nila na ito basaw ng the rest. Now, diha sa higayon nga si Ginoong Jesucristo, misulti sa iyang mga disipulo samtang sila nangaon sa unsa, the Last Supper. Sa iyang pag-ingon sa mga disciple, do this in remembrance of me. Nanas 1 Corinto 11:24 hangtod 25. Unsa may but pasabot? Do this in remembrance of me. Kadtong pag-inom nila sa kupa o pagkaon sa tinapay. Kaya ang tinapay nag-represent sa iyang lawas. Mo na kumaon kamo, this is my body of the new covenant. O kadtong kupa, miingon siya, drink ye of this. This is the cup of the new covenant. Do this in remembrance of me. Alang sa paghinumdum kana
Si Ginoong Jesucristo, Philippians 2:7-8 nagasulti, He took upon Him the form of a servant. Now, ayaw na ni kalimting prinsipyo. Christ had to become humanity to be the Savior of the world. 1 Peter 2:24, who in His own body bare our sins on the tree. So, always remember the doctrine of reconciliation. He reconciled man to God. Iyang gipasig uli kitang mga tao ngadto sa Dios. Kini mahitabo lamang sa gayon nga ang tao nga dili magtotoo mudawat kang Ginoong Jesucristo nga iyang personal nga manluwas og Dios diha. He will be covered by the doctrine of reconciliation nga gituman ni Ginoong Jesucristo dito sa cross. The doctrine of reconciliation made it possible to reconcile man to God. Napasig-uli na kita ngadto sa Dios. Timan-an na usab natong 1 Timothy 2:5-6, our Lord is the only mediator. Siya ra gyud ang tigpataliwala. Kitang tanang tao, dunatay kinaiyang makasasala. Labong ba ang Roma 7:18 nagsulti, no good thing dwelleth in me. Walay maayo nga nasa kanako. Kay ang atong uwisin, by the way, ang atong kinayang makasasala, dunay duha ka bahin na ay immaterial part and immaterial o material. Okay? Ang material, ang mga cells na sa cellula. Now, the cells or cellula, ana kini process o pamaagi to replenish nga gitawag kini og mitosis. M-E-I-T-O-S-I-S, mitosis. Nga matag silda has its DNA, okay? And the DNA has its chromosomes. Ang atong mga chromosomes, maoy mo Xerox sa atong silda, una pa kini mo unsa mabuwag before they split. O kini gitawag, kining maong process gitawag og mitosis. Mao ning mitosis. Thus, our life is maintained in this way. Now, where does meiosis, ang kining meiosis is the double process. Where does meiosis occur? Okay, this is another kind of mitosis. Where does mitosis occur? Well, naanay ingnon ta spermatocyte cell. O kining spermatocyte cell mao ni gitawag og spermatogenesis. Spermatogenesis. Ug ang usa oogenesis or meiosis, oogenesis kini bahina. Well, anyway, ato lang ning gilakbitan aron sa pagpasabot kanimo sa bahin sa atong kinaiyang makasasala. O kini nagkinahanglan og makuti nga tuki ni ining bahina og ato sa nang i-reserve kay dili man nimo atong main discussion nining ubos ning atong main topic nga hypostatic union of the Lord Jesus Christ. Okay. Ang Roma 5:12 nagaingon, wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin, ang sin diha is hamartia sa Griego, and so death passed upon all men, for that all have sinned. Okay? Akong balikon pagbasa. Wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. Now, ni ay doktrina usab naga sulti nga our Lord Jesus Christ was the last Adam. Si Adan dito sa hardin sa Eden uban sa babae nga nahimong
iba sa ilang pagpakasala na, our Lord Jesus Christ was the last Adam, while kadtos Adan nitos hardin sa Eden mo to'y una nga Adan. Si Ginoong Kristo is or was the last Adam. O bahin niya itong gilakbitan ito sa pag-isgot nga mahitungod ni Maria. Kaya na may uban nga moingon nga siya inahan sa Dios. Okay. Mary had old sin nature. Naibaw ka ba? Now, even in Mark 6:3, it says there that Mary had children after Christ. Nanganak siya. Mary had no perpetual virginity, therefore. Wa siya perpetual virginity. Wa siya magpabilin nga birhen all the time. Wala. She was only a virgin when she conceived of our Lord Jesus Christ. Mora to. Nahigayon nga siya, nahimong birhen. So siya ang gipili sa Diyos. Okay? Our Lord Jesus Christ had to be human to be our Savior. He was our Savior, mediator, tigpataliwala, as priest, ingon nga pari o sacerdote, or as king, ingon nga hari. And siya, he was a descendant of David, King David. So, again, ako kanunay ning lakbitan kining Lucas 2:52, the Lord Jesus Christ grew up in stature and in wisdom. By the way, ang title ni Ginoong Kristo, ang pasabot sa Jesus, ang Jesus, kini indicates His humanity, ang iyang pagkatao. Whereas ang Christ, Kristo, mao ni ang iyang pagka-Diyos. So, ayan nakalimti. When it talks about Jesus, that's His humanity. When we talk about Christ, that's His deity, ang iyang pagka-Diyos. Now, kadtutuon nga Lucas 2:52 nga nagasulti diya, our Lord Jesus Christ grew up in stature and in wisdom, kanang grew up diha is taken from the Greek word, original word, which is prokupto. Kaning prokupto, ang pasabot ni sa in English is to cut away. Naakini ibutang nila sa indicative mood, imperfect. So, prokupto means to cut away. Sa Binisaya, mura ba og paghagbas, apan pag-abante, not only pagtubo. Okay? So, mao na yung Binisaya. Now, si Ginoong Kristo is co-equal, co-eternal, and co-infinite with God the Father and God the Holy Spirit. Okay? They all possess exactly the same divine attributes. Kini silang totoo. Diyos nga Amahan, Diyos nga Anak, o Diyos Espiritu Santo. Si Ginoong Kristo, parihara ang iyang mga ingnunta, iyang mga kinaiya, of course. The attributes. What God the Father and the Holy Spirit possess, the Lord Jesus Christ also possess. Therefore, the Lord Jesus Christ is co-equal, co-eternal, co-infinite with the two members of the Godhead. Kini silang tulo na nag-iya exactly the same divine attributes. Ato namang tukbil ang napo kakinaiya sa Dios, di ba? Hinumdum ka ba? I hope you won't forget that anymore. So, that's to be sure we know who and what God is. Okay? But the Lord Jesus Christ, tood, is different from man in that He is God. He is different from God in that He is man. Nagasabot ka? Mao ni naka-unique ni Ginoong Jesucristo. Mao ni katalagsaon niya nga persona. Akong balikon. The Lord Jesus Christ is different from man. Lahi siya sa tao. In that He is God. Tungod kay siya Diyos. He is different from God. Lahi siya sa Diyos.
in that He is man. Tungkol kay siya, tao. He, our Lord Jesus Christ, was born as a perfect man. Pinaagi sa birhen nga pagkatao through the virgin birth. Si Maria, ang inahan sa pagkatao ni Kristo, the mother of the humanity of Christ, was not perfect. Si Maria was not perfect. She was a sinner in that she possessed an old sin nature. She was not impeccable. Dili siya impeccable. Now, Luke 2:52 again, the Lord Jesus Christ kept increasing in wisdom and stature and in favor with God and man. Increasing there, in Visayan, it is pag-abanti, pag-usbaw. This tense, indicative mood, imperfect, o prokupto. You remember? Prokupto? Kining tense meaning indicative mood, imperfect, sa prokupto, means this happened and continued to happen. Kining maong pag-increase in Visayan, pag-abanti, pag-usbaw. Now, ni ay laing prinsipyo nga itong we will touch on this, that there is no way, paminaw, there is no way that man, a believer, ato lang ni hisgutan, believer, can glorify and please God. Wala. Walay maka himo nini pag glorify, paghimaya o pahimuot sa Dios. Kung mao kanay binsay ang magamit nato. No way that man, even a believer, can glorify and please God. Wala. Hebrews 11:6, this is the only way. Faith ang pagtuora. Romans 10:17, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Dinhilang una kita kutob sa atong hisgot nining bahina, ato kining ipadayon sa sunod nga higayon o gidapit kagyapon sa subay nining atong Bible study through the YouTube and Facebook under the Balbido Evangelistic Ministry. So, ato kining ang kuno nga grasya nga pagsangkap sa Dios kanato, anaara kanato sa pagpahimus nini o dili. Kay kini pinaagi man sa paggamit sa imong kabubuton, mudawat ka ba nini o di, imuhara ka na. Giagad ka lang sa Dios. Magampo kita. With our heads bowed and our eyes closed, let us dedicate the closing moments of our Bible study to those of you who are without Christ, without hope, and without eternal life. This is a moment in your life, no matter what you think, no matter what you believe. It is a moment of consideration. It's a moment to put everything out of your mind. Think about the Lord Jesus Christ. Think about His person. What does all this mean? What is Christianity? Christianity is Christ. It's a relationship with God through Christ. There is only one way to have that relationship, because the scripture says, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Mga binuhatan, all the works that you can do have nothing to do with your relationship with God. Ngano? Tungod kay ikaw, usa ka makasasala. You are not perfect as God is perfect. Because His perfect righteousness has to reject unrighteousness, and you are unrighteous. No matter how many good deeds you do, that's where Christ comes in. That's how important He is. Because He is the only one who can present you faultless before God. How does He do that? Well, He went to the cross. He went to the cross for only one reason, to die. Sa pagpakamatay alang kanimo. Pagpakamatay alang sa tanang sakop
sa kaliwatan sa tao. He didn't care whether people rejected him or not. He died for them. Kana grasya sa Diyos. His absolute grace for him to die for all of that, for all of us. Mauna nga, mangutana ka, what does that mean for him to die for all of us? That means that while he was hanging on the cross, God the Father imputed all our sins, all the sins of mankind to Christ. He took all of your sins upon himself. And when he did that, he paid the penalty. Bayad, suhol sa tanan natong mga kasalanan. He paid the penalty demanded by God for sin. Tungod kay ang sala is spiritual death. Jesus Christ died a substitutionary spiritual death so that we don't have to. Hence, when the scripture says, God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Therefore, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Magampo ta. Nagapasalamat kami kanimo, O Diyos, for that so great salvation through your only begotten Son, the Lord Jesus Christ. May God the Holy Spirit challenge us to execute the unique spiritual life just so we can attain the capacity stage in the glorification of you. All this we ask in Jesus Christ's name. Amen.